Ke District Commerce and Industry Center Tura DCIC ketenat penroy yaki kam snatiar bat sanjing bam kala penlong ya ka yau ya dia thet ba arsngi kata ka arpho hadu arpho wei tarik uyayong yaki mar ki mata bagi Paidbah ki penmi bat snahi na keleng ki snong ki thau jung ki lum garo hamadan pariet ki pulet ki badan hapedeng joko snong Tura. Deputy Commissioner West Garo Hills Jagdish Chelani ulaya ro yaka DCIC bat iki riu shimet ki balasai bat penmi yau yaki tiar kitar bagi shnahi na keleng ki lum garo. Ulaong kum kani ka yau yadi yathiet ka penslur yaki nong shna bat yaki nong pendon kam ki mar ki mata ki ba ki don kam halayeng lasem ha ki jing trei ki ba man kasni. UDC ulaya ro yaki nong rap ki bala one day ki mar rap babun jat ha kani ka yau pen inam. Ki district office jong ka sorkar jela kum karap karyang kari jingri snatiar snatar Tura politeknik bat kiwe kilawan ban syembenta hakani kayo pen inam ba arsngi. Ubalgra M Sangma functional manager DCIC Tura ula kemen bagi Paidbah kila tu cakani kayo bat ki beriu ki balaseng yara ki jong ki kam ki jam kum ka Camelia Sengchila M Sangma kelawan ban bu dukan hakani kayo pen inam. Kani kalong kumi kalau ong ba ngalawan syembenta hakani kayo namar ngakwa ban peniar susu ya kadukan sujan baka DCIC kala kersan bai senyanga kalau ong. Ali bimung balgra M Sangma anga functional manager District Commerce and Industry Center Tura ni. Ya Tura Industrial Fair ko chinga April jani khulgrik aru khulgrik sauni onga tenga mijaloni aba chenga ha namang dalde yan khulgrik saung e hajokana dalde yan last kupa salonggen aru chinga ko dal bisong ko Palas manyo bangbate jagale palas na kota manggen uning man chinga dalde yako chinga atam check bajuna kulinata ongen aya changba chinga Tura Industrial Fair ko onga tenga gini ba changna onga tenga ha nemang ya city 60 stalls tonga cham nemang ba 47 numbers te entrepreneur ni aro matam de chingi government department ang ko chinga okamat ta haba khura na gata ya fair na dingthang biapuni manderang phalas nakata ibaha yan local entrepreneur nga aro yan nakata manggen baras kapadang donga wata chinga nirang donga bolko sole repe thari abak prang donga aro iyarangoni nambat kabako chinga national level na baratken je bamboo Kerala Fest na baratken ba aro IITF na chinga wamko watatken ti ya fairo bakra gabaranga West Carolina ni aro South Carolina matamrang donga jakthangti thari phalas mani ko takabarang na chinga tengthang moncha loan rangko na aru bamana chinga training rangko ba onna angni bimko roban di sangma mga ade hawakana onyo ajikabara emna northern hawakana dongya daude aro yade group chingni group ni donga achik visual art yade donga no artist rani tengthang artist rang tengthang thumrang ni donga dibai no de bakra ada chinga de Spring Hills nemna wa angpeng ni saksani imungo address so semna bakra ha niko de chinga dige exhibition gi antion wangala obong jamaina aro jengjal obong jamaina chinga dige okamat ken chmo de ni group ni gata pangnan participate karonga nemna chinga yan order je ko order kagen warang kosan sale paint kairang longa nemna tau kita display kaude wan jol ranas ke baba mana ya tam jerangan se dona chem dam rang ko se dona chem warang ko de rang nak tamana dibas am tam be dam se don gijak bade de display na mamang ko de collection antang jerangan namneka antang ni painting rang ko phalas jachum wadak barang ko de ni dam se donja warang ko de machot kuja matamde machot toba wa future antang ni museum rang chanchi barang dong barang de warang na ba tonninga halgi jag barang khode ni tonninga angade antang de outside Meghalaya ode kuja ndiba painting rang de outside Meghalaya chin space ong ya wa order rang kagen chmo de barang na de kai nan paint kai nan onati angni bimungde Camelia Sengchila and Sangma angni unit ni bimungde nengmenja industry anga 2006 oni angni unit ko abachenga ha ni jamano anga 2006 ni abachenge dengthang ya industry ni dakchakani ko manne mengna
incentive barangko manne thangkarangko manne mengna anga lumrangko bre mengna anga 2011 no training konna 2011 training konna rongkono nachum anga neng industry ne mengna un baksan anga tailoring ko bon chapachum diba unuranga pharang ani gemen zaman anga ba noktangchi na anga hani gemen no konti sa dak sana dontono nangemna tao anga getal dak dak thainga re chakhat thainga dibangni unite wan apsana nge dongaya mana no mengbanga dokaya karena rangko maba kaya dokaya aro anga banga dawang ni employee rang sakhol kini dekerang donga win baksana ba ningthan tanga jacket tak barangko nikode lady bag rangko nikode tak manda set nikode skirt rangko aro nike pandra rangko jeko nanching achak traditional dress donga pakame khona thariya frame rangko banga thariya un baksana ba angni angni motif angni dakna nangani ba angni sanchen ni tade anga antangni sekarang na panga training nang khot nemeng na bisongko nambat ta jangi thangani ko dakna gata bisongko joton khainga da banga tailoring center ko clean am thainga ha neng menja industry ni ma ba o arang ni branch ke sa dong ha NI store jekon da o chalainga ha chingchinga ba chingi ha start khainga NI store de anga botik donga nokon donga neke mena unon chinga phalas mani rang ko daknya ha unon nege mena un maksana ba chinga tang grant tang na take up khainga warangko galenga jeda ko de chinga mai khai nambate dalbaten takna gatamgen warangko makhangchi antatangni dakarkani ko repengna gata antatang warangko joton khae mengna jeda ko de kha ko dakchakna gata mangen dore khamrang ko manja hamo ningmen nangna batang men somoyo chingni DC gacham sapnen tembe bagana ngacham dakta employee khaingen ade kemak kon imna nang namai bag dakchari kon gen ida gana ngacham di be yang changjo oren di bang ngaya mamung ja anga khasni dakna gata joton khainga mana mandi bo incentive kosan mana ing kuang ade do pete uni khode bani ko mana ya handloom bani ko mana ya DHO handloom industry ya macam weaving handloom bani ko mana bisong department ni ko mana una gede manja da o deng thang thang bo prime rang na habi debi ma barang na changa joton khainga